Na pragu kuće, majka nježno grli i ispraća svoju kćer Saru. Sunce obasjava dvorište, cvijeće i drveće. Sara, odjevena u crvenu kapicu, veselo korača kroz šumu noseći košaru s poklonima koje joj je majka pažljivo pripremila. Sara je fokusirana na šumsku stazu pred sobom, promatra okolicu, osjeća mirise šume i uživa u prirodi. Iz grmlja iznenada izlazi vuk sa izrazom zadovoljstva i lukavosti. Pita Saru kamo je krenula. Vuk je ubrzano stigao prvi do bakine kuće. Kucajući na vrata, baka mu je otvorila. Bez upozorenja, Vuk je prevario baku i sakrio se obukavši njenu odjeću. Kad je Sara stigla, nešto joj je bilo sumnjivo, bio je to Vuk prerušen u baku. Srećom, hrabar lovac Luka stigao je na vrijeme i potjerao Vuka iz kuće. Vuk je odmah odjurio u šumu. Sara je spašena, Vuk je otjeran, šumski mir se vratio, a priča nas uči da hrabrost i ljubav uvijek pobjeđuju.